Tuni date 10 May 2023 Infala o may sopite Tuni ni ko Chachampul Hungkit diw hin Mipin Tua he Amo Ati nga piat ta hi Badang tiyan tamdaw tiyan laksan masakin may lapang tiyan upa pitir ko tiyan kahille mo be long mo ben inlong hong nahitabin nagam na layse long nahitabe kahille mo be private gari ho dongsu anasimo ben lang private gari ha noy lang kaya kahille mo be long mo ben damsela imon kung gari ne wa kung tesu di la ba community hola sale ne the ding din nan got ke he dama ing ko tung tu Sopi ho Chachampul ko na ke te Anson tabi we welcome you kahille mo be kon mo to welcome home long mo ben damsela inlong bulong nagam na lese hong nahitabin long mo ben Kino no lovin abay bansain adamlo ho tesi ho tapang ho lupa masagutin susutin le abana all olay kitodiyo ilangahi line niya kitodiyo insunga agilkil adam sa hodingin sale net he kikongin sale net he nuhin kikanteo he lummo bin damsela inlong hulunga nagam nalayse insun nahitabin lummo bin kahille mo be ule na ule pa damsela malayse insun lut ho lummo bin nami nasabi ho kahille mo be lummo bin damsela ilong hulong hitabin lummo bin private gari ho to ano lang sisuon lang aban sang gari anong masasa in kumutin gari sa exciting la kat kumuti kahille mo be lummo mo ben damsela ilong hunga nagam na layse hinson na hitabin lummo mo ben namina sa nauna na umhoin na bon sabin kahille mo be lummo mo ben kahille mo be lummo ben damsela ilong hong nahitabin lummo mo ben ikipa ube kahille mo be hong bay hong magawsi damsela ilong mga may purong wapatini kang ba ube lummo mo ben inlong hunga nagam na layse hinson nahitabin lummo mo ben gari abanin anong masahoto hong total masabin lang line niya anong may line kat pasal line cut adam law te asiha kung sa masagutin sutin aban bana kitodiyo in sumahin sale ne te kigongin koy gabang agilkel adam sa awan sale ne ta inlong hunga nagam na layse hinson nahitabin kahille mo be ilang kalang bonding SYO hall bonding YPA YMA HYA digin ikihas sa ube lummo mo ben damsela ilong hong hitabin nagam na layse hinson nahitabin lummo mo ben kahille mo be nalahan ng alal be damlaw ko lingamin KLA, YMA, SYA, ZYO, SYO, hello,
YBA ti ho gari tam ta dingin na zat na ding mon danga tau do si thei hi sudang le ko te bang zat na ding mun nei lo ho ding in suma chun alom chan na tau khom lo chun na dot ni lam kai hon na zat na ding na tau na ding hin gon to ding hi kahin le mo be lung mo bin in lung mo mahibin kay tabang sa gilkil dang sa ho sung zo bin lang suting na hong puy lang la nakitipe kay te huye kahin le mo be so pi hong zo si kahin le mo be lung mo bin table kita na in lung nagam na go dalay si inso na hitabin lung mo bin kahin le mo be Atil kita ala Kayum Legal Information Center ha. Atil kimansa atil dala Kayum Bahile Information Center ha. Hidel din hintin sule pars abam khat dong omin asunga sumtamlo zatum ham dong omin tilman sa pars wallet man sa nom bahile hilai muna hinong kila theu hi So is house number 210 compound bank park ahi tin kon lama tv se ha YMA gari ahunga ka chun YBA SYO abona namu pui dinga imansa na tin dinga awu mani ti ha ki he thipingun lungmong takin igam ilai sungi tau pi hedin lungmongin hinpi le nek pe ho community ho la ki bungal ho hi nedin iti het sa tuya hi kay tabang philanthropy organization KKL YMA SYA SYO V ho lang get ko lang ako nikingain nagat na din munti kito tau kay din lang ikhel sabin kay tabang sida din na ilo ho dong ho sunga ko ana din na apat azoting le lam kay ho na ti na din mun nagat na din mula nung ko isi din hi lung mo bin kahinle mo be so pi ulana hong go si kahinle mo be lung mo bin damle bit lagam na lese hinson na hitabin na in lung na hitabin lung mo bin kahinle mo be Garya hong kumting ule adamlo tesi nunaw sapang agay tinaso kumsama sa dutin suting le aban banay kitoldiw adilkil adam saho din sahin netehin tuyahin din sumahin nakikrohil anong hindalaw dun mo tinading tau nading ginading so hong kingay so ding ahi kahinle mo be so pi ulana hong bain hozo si kahinle mo be lung mo bin damsel ana inlo nagam na lesek in lung mo hitabin lung mo bin ke lam kai ho sun tui ki utira hi lagin to ahun to yibin hum kira ho nipi akun thazo tele abon imrang khatte bolo belang kitti dana akha ki man sa ka ho hi information center an koi ba ne te nam ki ho te ti bin ya dik de he ka hi te so di ulana private gari ho ti ga mo la ki ho ti tu ei ma in tu thi tan ti
Halo, halo. Para kali final di pada hoju, kita menolak lagi na hoju. Tu hari ada nong bedi di sini. Amun ni orang tahu sini, ima ilang kesini tante. Private gari ho, ngayon lang ating hoto. Ngayon meron lagi sa tayo hitay, private gari ho. Pagi ke rumah. Dia pula mandi ini lagi. Dia orang kalau apa ini, boleh lalu pulang ke rumah. Dia pula gari anak umum lagi. H4 member saya motor. Itu penting rumah. Atay motor H4 motor. Itu penting pengumuman ni. Atay bapak ni ni detail. Jangan lupa nak sah ulang now. Ayah apa orang tu jangan jangan. Private online lang nga information center Hinton Digil, kanya Saudi. Dahil pala nga pun gari o men, nagagagagay mo. Hindi halay mo zoning hamsi pa o sa kaya hiye. Agil siya. Ada makasar tu oleh, ragu deh. Tapi semua, aku nak lalu, kau sentuh setiap hari